abantu bamwe bari mukuza guterana yabonye afishe akamarangiza nguriya muvuga utumwa ngo nje ngo ntituzaduhuza ngo amaraso yiwe nayanje mwipimishije ryari kwanza umundi nyina amaraso yanje nawe yohura gute umunyabzahana n'umukristo uzohura se akwese umuntu azosalire mu bya Yesu Paulo ngo yigeze kuva n'abantu umuza mu nyito umusazi wa Kristo ariko ijuru rifite Paulo yememe arkima ibitsa abagabo ibitsa ibihumbi muri iri nzira yaravuze ngo hari ibihumbi by'ahumisi ngo bamwe batanze abana babo kubwo gukunda Imana ifite Yefuta ariko Yefuta wagiye atabaye manyana yanje umuntu azagira zamanyana bimwe bija kumuteza urusaku bikaza biroga abana bagana ko usanga abuzukuru ko bararira naho nibamanyana yacu kubitamaje Dios, ay Emile, y si va no ve, ay Emile. Fundraising zabaye ahantu babiri Ibrahim yigeze gukoresha fundraising ukugeza ubwabwira abantu ngo ni mureke ariko abantu bari mu kugira cyo fundraising bakama bahwira taye twaje gushaka ariko Ibrahim azoba yakoresha indi fundraising yabaye ni torero ry'Efeso bamenya kuko Paulo ngo yafunzwe iro igifumbo ca mbere cy'umwaka n'amezi 6 ngo afungishijwe igisho kandi ngo aho yari afungiwe yegeza hishura ngo abitorero bamenye kuko yafunzwe batora umudiyakoni witwa Epafrodite baramubwira ngo uri umwizego niyo mugabo wagwaye malaria na nyirabo kwa Petero abanta Guriya ndamubona Guriya araje Guriya araje Aiwa aje gutwara itorero oya ntibigitinze oya ntibigitinze Guriya ndamubona Guriya araje subiramo da Guriya araje mukingurira yinjira aje gutwara itorero oya ntibigitinze oya ntibigitinze Guriya ndamubona Guriya araje Bwana sifu araje gutwara itorero timalora wankuye kure mu mwijima ushira abona usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura musha usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura usibanganya we usibanganya amateka mabi nibyo ai usibanganya we usibanganya amateka mabi nibyo usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura musha haleluya ariko siwe kukweza disikuru imbere ya Paulo urinde we yandikiye abakorinti zandiko zine azagaragara zibiri urwandiko rwa mbere ngo rwandikijwe n'abareveri amategeko 6 ngo batashoboye kwihanganira ngo bararusha ubwa kabiri ngo banga ko bagwakira ngo kubera ko utito yari umunyamahanga Paulo yari Pamfilia ngo bamugeza amakuru ku rwandiko rutashitse ngo araza arababwira ngo mumwakire kimwe naje kuko Timoteyo nawe ngo numwe muri twebwe agabata wone marozo vuga disikuru imbere ya Paulo
abahanuzi ngo ko barabona abahanuzi n'umugabo amubwira ngo abonye avoka bawubida ngo ko ndabona avoka nibagura umuceri akandi ano sarasi atuya uzosanga y'abahanuzi ba Yesaya ariko barangiza Yesaya ataravuka mu myaka 2000 nabi mukuru ni Yesaya nabi kigali ngo bakubitaye ubonye iki ngo abonye avoka. Mwami Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe kandi kuko twongeye guterana abangana gutya mana abakuru n'abatoya tubonetse imbere yawe kugira ngo tuvuge ubwiza bwawe. Turakwiyegereje muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe. Abaganditse hano baje gutegera ijambo ntaba ari twebwe ahubwo humvikana ubwiza bwawe. Asandi kuko bitwemerera kuko ubikora amatwi y'imitima agafunguka kugira ngo basabane nawe. Kubwa Yesu Kristo senze twizeye. Amen. Yesu ashimwe. Twongeye gushimira Imana idutijije umwanya n'uburyo tugaterana yabanye natwe kuva mu gitondo kuba twongeye kubona kano kanya. Imana nishimwe. Yesu ashimwe. Muzukuri ni byiza ni by'igiciro twateranye mu gitondo tukaba twongeye guterana. Hari abandi baba bishaka babibuze ariko twebwe tugiriwe ayo mahirwe tugaterana. Turashima. Amazina banita Guhireka tuye Nairobi muri Kenya niyo mbarizwa ndi umuvugabutumwa. Turashimira itorero kandi ubuyobozi bwaduhaye ikaze. Imana ibaheze umugisha. Dushimiye Minisiteri y'Abanaziri nayo yateguye kino gikorwa bakaduhitamo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Turashimira abaturage bose batuye hano. Imana ibaheze umugisha. Namwe kutwitaba wenda hari izindi gahunda mwari kujamo ariko kutwitaba kugira ngo muze mubane natwe n'umugisha ukomeye. Turabishimiye. Muzukuri ndabona bamwe bari hanze baricaye abandi barahagaze. Nikigaragaza urukundo mudufitiye. Imana ibaheze umugisha. Turashimira umuyobozi ninka chairman twe niko tubita iwacu chairman. Turashimira chairman ugize umuhana kubona uri kuraye intama zikaza ziboneke mu materaniro. None reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Isi kirihuta cyane. Ifite Satani afite telecommande karakandaho isi kugira ngo yihute cyane. Ikihuti tujana mu nzira idakwiriye tugaheza ibintu byinshi inyota ndende kuruta ushaka Imana. Tugaheza ibintu byinshi umwanya muremure kuruta kwihana no guhindukira gusanga Kristo. Yesu ashimwe. Ndi umuvugabutumwa zanja henshi hashoboka ariko ico kintu ngenda nkibona imitima y'abantu iricaye hano ariko ntishaka Imana. Twobyigana amadirisha bakayakuraho n'ibisika bakabikuraho ariko hoza umugabo uza werekana mu mitima y'abantu ndetse agahera kuri aba baba basimbuka agahera kuri nje wawigisha agahera kuri wewe waje kudutegera. Hatutaki Mungu titwadushaka Imana. Ko turashaka icubahiro no kumenyekana tugashaka ngo badukomera amashi twitwa bakomeye kandi dufite ukomeye kuturuta ari we Yesu. Bwana sifiwe sana.
ndabizi ko mwese muganditse hano mutegereje kuko Imana yobashira inzira mukagenda kimwe natwe. Niba udafite umwanya wo gushakisha Imana ukiba hano, kugera iriya kubona umwanya wo gufata Imana bizokugora. Kandi wewe utakorera Imana hano ukibwira ngo numara kugera iriya uzayikorera, uzicuza. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwene data nadufashe gusoma Luka 12 guhera aho ngaho. Luka ibice 12. Guhera. Mutwe w'amagambo uravuga ngo twe gutinya abantu. Okay. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi Aho bateranira aho ari. icyo gihe abantu ibihumbi myinshi, Bibiliya ntagatifu yavuze ngo ibihumbi n'ibihumbi, ngo biteranira aho yarari. Ndetse bageza aho bakandagirana. Batangira gukandagirana kimwe nuko nguku natwe bamwe bari mu madirisha ko barakandagira abandi. Nuko abwira abigishwa be ati, Yesu abwira abigishwa be ngo mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, mwitondere umusemburo w'abantu batuye umusasa, ari wo buryarya, ari nabwo buryarya. kuko Aha. ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, Hakuna chenye kimefisha kitaonekana, nta cyatwikiriwe na kimwe kitazogaragara, cyangwa icyahishwe cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima Ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, zose bizumvikanira mu mucyo. n'icyo mwongoreraniye mu mazu imbere Ibyo wavugiye mu nzi wawe wibwira ko ntawukubona kizavugirwa hejuru yayo. bazocomeka ibyuma tuzobyumva twese. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, Na ninawaambia nyinyi mwenye nimewapenda, ntimugatinye abica umubiri, msiogope mwenye anaua hii ya tu, hanyuma ntibagire ikindi babatwara, hagira icyo atwara roho y'umwuka we. ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Ninawaambia mwenye mnaweza ogopa, Mutinye umara kwica umuntu, mutinyi umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehenomu. agashobora kumujugunya muri Gehenomu. Ni koko ndababwira, Aho aba ari we mutinya. uwangu uwanu muona gusha wa mawiru kwanga. Tuseme amen. Nitawaambia mwenye mtaogopa. Subiramo papa. Subiramo umurongo wa nyuma gusa. Wa gatanu. Amen. Ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Nitawaambia mwenye mnataka kuogopa. Na watu wa siku hizi wamejificha, turabakristo ariko babapagana. Abakene baba yabapagana. Abakire baba bakristo. Sawa. Uwamba ikoti giza no mukristo. Uwamba umwenda washanyutse no mupagana. Ndababwira uwo mugomba gutinya. Amen. Komeza papa. Mutinye umara kwica umuntu, Mutinyi umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehenomu. agashobora kumujugunya muri Gehenomu. Ni koko Ni nako ndababwira aba ari we mutinya. ndababwira ari we muhunga. Amen. Hunga Satani ni ikigusha. Tu mwizina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Soreza muri Yesaya 35 murongo w'umunani. Mwanditsi Yesaya nabii muhanuzi 35 murongo w'umunani. Yesaya 35 murongo w'umunani. Bibiliya iratubwiye ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Hazabaho inzira idakogwa na yuweni. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Ni inzira batazobasaba kuja mu mico no kunywa imiti. Abanduye imitima Na wenye wame kampo te maride jine tandola ko. Abanduye imitima ntibazayicamo. Ni inzira idasaba kuko iwanyu mukize. Kandi idasaba kuko utunze byinshi. Ni inzira gusisaba umuntu usane. Abanduye imitima Ntibazayicamo. Mungu wa mbinguni we.
ariko umuntu utazunezerwa ijambo ry'Imana ryarivuga uzowera. Soma papa. ahubwo izabi y'ababandi Izabi yatwebwe bazabita ibifu ngo n'ibihungu byananiranye ngo bataye ingo zabo. Abandi ngo barangije amashuri ngo baricaye. Izaba y'ababandi ngo umugenzi naho yabara umuswa. Bibiliya iratubwiye ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe wenye wameokoka nibo bazayinyuramo. Amen. Watapita kwa hiyo njia. Mungu akubariki sana. Amen. Tuzamurire Imana ishubahiro. Ndio. Haleluya. Ndio. Bwana sifiwe. Amen. Ndanezerewe. Mukristo ngo amaze kugera iwabo wabwenge nakamenyero natagweka namutariganya ngo bwari bwishe. Bwari bugorobye ngo hakujya hari inyumba nziza irimo abakobwa batatu mwubaha Imana namwirinzi ngo na nyirarukundo. Ngo baramubwira ngo kugira ngo winjire muri iriya nzu ngo biraterwa n'imvugo yawe. Bwana sifiwe. Ayo wewe. Uko bakristo yememe. Kwinjira ntabwo ari icyongereza. Kwinjira ntabwo ari igifaransa. Kwinjira gusa n'umuntu utanduye umuti. Ubabwira mukristo barabwira ngo kugira ngo winjire muri iriya nzu ngo biraterwa gusa n'imvugo yawe. Mukristo ngo aragenda ngo agishika ku muryango yahasanze umusekirite. Ngo aramubwira ngo kugira ngo winjire muri ino nzu asubira rya jambo. Mukristo igitabo cyarambwiye ngo akandi soneri ngo mwirinzi azayirukanga. Bwana sifiwe. Ngo mwirinzi ngo azayirukanga. Ngo akiyagera ngo akimuramutsa ngo bineza neza bizamuka muri mukristo. Ngo avuze induru nyirarukundo ngo azayirukanga. Ngo babwira mukristo ijambo rikome ngo baramubwira ngo iri joro ntituryama. Utatuambia habari. Unatoka wapi? Unaenda wapi? Kurava he? Ukasha. Mukristo arabwira ngo mvuye mu mudugudu wirimbukiro. Ko nderekeza ku musozi wa Sinai. Umugore n'abana narabinginze barananiye. Mudakugwa ku ijambo na ntabwenge bw'isi. Ni ngabo basohotse ku muhana bwa mbere kuntangira. Ariko ngo twageze imbere basubira inyuma. Tuzamura Imana ishwa. Haleluya wa! Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Kugiye kuganira ijambo rivuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Ndio. Hazabaho inzira nyabagendwa. Bwana sifiwe. Amen. Inzira itazasaba pastor bambaye amako. Inzira itazasaba basenge ku bishop. Inzira itazocamo president w'abayumba. Inzira izocamo utanduye umutima. Nishimye kuri aba pastor batwitavye Imana baheze umugisha. Kubona abashumba bangana gucyo baza kwitaba. Ahandi muzamushika bakamavu ngo nibyo abasore. Imana ntabwo ari umusore si n'umusaza, ni Imana. Ni Imana. Wanampamagaye mwisi we. Haleluya. Naje nditaba. Wanampamagaye mwisi nawe. Naje nditaba. Warampamagaye. Warampamagaye mwisi nawe. Naje nditaba. Warampamagaye mwisi nawe. Naje nditaba. Tushauti haleluya. Tuzamuri Imana shwa. Ndio. Haleluya we. Haleluya. Hazabaho inzira nyabagendwa. Ndio. Atukuza mkono. Ndio. Ijuru litazogera president w'abasinzira. Oh yes. Ijuru litazogera ngaba bakoni bacama. Ni ijuru gigenda gusa ryonyine. Izacamo umugabo utandwike. Umutima. Inzira nyabagendwa. Bwana sifiwe mukombozi. Haleluya. Haleluya. Twasanye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu barateranaho Yesu Kristo yarari ngo bageze ubwo batangira gukandagirana. Intumwa ngo zari ziri kumwe na Yesu Kristo ngo ziranezerwa ngo abantu babitavye. Bwana sifiwe. Haleluya.
arangiza mu mitima. Atukuze mukombo. Kubera kukibaza arangiza mu mutima. Arababwira ngo mwikwishimira abafarisayo yememe. Ngo ubu n'ubujyajya bw'abafarisayo ye. Ni mwitonda. Aba bagabo barashaka imigati. Tibashaka imana. Ngo bazamagenda bavuga ngo banaziri ngo igiterane bakoze ngo abantu bariko bakandagirana ngo abandi bakaja mu idirishya. Aho bitubwiye iki? Bamwe bicaye hano bafite imigambi yo kugira nabi rino joro. Abandi bicaye hano ukubararana nka Kampala. Abandi bicaye hano afite randevu y'umuhungu wo kuja gusambana. Abandi bicaye hano pepo shindwa. Ngo abantu baratwitavye. Haze bakiya baje mu ijuru. Paulo yandikira abakorinto arababwira ngo bazoza n'inyigisho ziwanye n'irari ryabo, arababwira ngo nintumwa z'ibinyoma, ngo nabigira nkitumwa, ngo rega Satani nawe ngo azahinduka umuco. Murabizi ko Satani yoramye tukanezerwa? Muzi ko yosobanura amandiko? Haho none ko muri mukumenya umuntu ko afite amapepo mukamuheza agatuti, mukangaga kumwirukana ngo azabaheza ifaranga mu bayumbi. Turagwijije kaza mumenya makuru neza y'uruya muntu n'umunyamapepo ashinzwe kwangiriza ibintu no kwica, ariko ngo kubera kuko atanga umusanzu mu kiyumba mwazamuja kuvuga mukaza mumuterura nk'umwana w'uruhinja kuza. Kuna mambo mutajiuri. Hari urubanza kandi umucamanza ntagira ruswa ni Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Amen. Ni munyakire yeye. Amen. Tuseme amen. Twongere amen. Hallelujah. Yes, arababwira ngo ntacayishwe na kimwe kitazogaragara. Kandi ngo na kimwe cyavugiwe mu mwijima kitazerekanwa mu muco. Twebwe aha dufite bamwe bahunze abana b'abandi bishe ngo yahunze intambara. Abandi bagahunga ibifura basize bibye ngo ni intambara yahunze. Gashikamo hano bakamamweza igiti ngo nikina mama. Ibi biti bizobagwaho. Naje se ngo mbabwiriza ubutumwa se ngo munkomera amashi. Haye. Mwihane musange Kristo nk'umwami n'umukiza. Tawanza. Arwanisha. Ndababwira Yesu. Mu gitondo nababwiye ngo umuntu atanga icyo agize gute? Afite. Ndabaheza Yesu. Inzira iraruhije, inzira iragoye. Inzira siyo gupfa gucamo. Ariko twa dusigaye tugira bamaneko mu ikanisa. Bamaneko mu ikanisa b'amapepo. Baza kuneka batubesha ko ari abakristo badakijijwe. Akazaririmba umuririnzi yarangiza agasohoka akaja gusambana. Ngo tubamukoraho ngo ni uzi kuririmba cyane. Sohoka hanze yabimbwa n'abarozi. Bone ukuri abayumbe nti twomukoraho yamaze umuhana wose abagore bose yarababyari, ariko ngo kubera kuko akuri abayumbe nti bo mukuramo ufite shida. Siku za mwisho zinakaribia na Mungu wako karibu kufika. Ndiye atasema neno. Kamera y'Imana irakureba isirangiza kuraho tutabasha kubona. Ko murumva abavyeyi Yesu Kristo aratuzi kuruta uko data na mama banzi. Ndabizi kuko atabishimye mukenega ngo tubabwire ngo imigisha nibiki. Nta migisha singweza imodoka ntayo ngira. Ngo tubwirize ngo ubonye imodoka. Ngugiye hanze nanje sindagenda. Ngubonye visa iyanje iri he? Ndakubwira ngo ihane Kristo aragushaka. Bwana sifiwe. Paulo ngo agihaguruka aje kuvuga ubutumwa yerekeje muri Antiokia y'Pisidia. Urugenzi rwe rwa mbere genda jana n'umukozi w'Imana barana.
ngo baragenda ngo bagishika muri Antiokia Pisidia ngo babasuzuguze ijisho ariko ngo kubera kuko umuhamagaro bari barahamagaye wari ufite ingufu ngo Paulo yicara inyuma cyane ngo bagisoza amaterano wari uhagarikiye amaterano avuga ngo ese ari uwo twaniganije ijambo Paulo ngo azamura ukuboko aravuga ngo ndifuza gusakura mu itorero. Bwana sifiwe. Ndifuza gusakura mu itorero. Paulo ngo arahaguruka ababwira ukuntu yafashwe yerekeza i Damasiko ababwira ukuntu Kristo yamutunguye amubwira amakuru ngo amarara babwira ngo ijambo ry'Imana ribaganze ngo asohoke ngo iteraniro ryose rimusohoke inyuma ngo riramubwira ngo se wo twemerera isabato ikurikiyeho ngo mukatubera abashitse. Paulo aravuga ngo nicyo twahamagariye. Bamwe bari mukuza guterana yabonye afishe akamarangiza nguriya muvuga ubutumwa ngo nje ngo ntituzaduhuza ngo amaraso yiwe nayanje mwipimishije ryari kwanza umundi nyina amaraso yanje nawe yohura gute umunyabyaha n'umukristo uzohura se uko nyine habaye danje. Tuzamuri mansho. Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Waombaji wa siku hizi watu wameingia mongela limatanda eza kotika timveri de jin. Muturi mu kuhanura ngo abone ko bona ikiro cy'isukari. Ukozwanura ukabesha abantu kugira ngo baguheze amagi atandatu. Yo. Yumureti. Mwobesha wendi yobesha ikintu gikomeye. Inzira iragora hazabaho inzira nyabagenda. Bwana sifiwe. Hazabaho inzira nyabagenda. Iyo nzira ngo izitwiye kwera no gukiranuka abanduye imitima ngo tibazayicamo ku munsi w'urubanza hazoza igipimo. Bwana sifiwe. Haleluya. Gerardine yaravuze ngo nyuma yo gupimirwa imirimo myiza twakoze tuseme amen. Haleluya. Ariko uriya munsi ngirira amatsiko ma. Bwana sifiwe. Kandi ijambo ryarambwiye ngo hazabaho kumenya. Hazabaho kumenya. Tuzatwinjira mana we n'abandi y'umusasa barahurutse. Mana we nagwereka yarashitse se. Nuko ko Yesu ababwira ngo simuzi ngo sinigeze no kumumenya. Igihombo. Igihombo. Ngo arabana ziri bibujumbura. Yesu ababwira ngo inzo mwamumbwira ndabizi. Simbasi. Naho bajagisobageza amamanuka akazamena nka telecommande. Naho Yesu yakwanditsiriye secretary w'amatorero yose ni Yohana uko aba reverend agitabo bagira. Ibi bizosigara hano muri nkambi secretary w'amatorero ni Yohana niwe ugira ikaratasi kandi ngo tuzamaga ngo yamazina atarayana iri guyerekana ibyo basinzira hasoza ngo irindi zina ngo kandi tawuzitiranya ngo yitabe mu izina ritari igiwe ngo bazogwa turi muri nyamwishi uko bazonyita kose nzamanita bakubera ko ari iganje. Yesu tuzamuye Imana sho. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Bazompa magara zira kujya namamvuga ngo karame data we. Yesu ambwire ngo wakoze neza mwana wanje ujira neza mwana wanje wakoze neza tinimumva imbere mwabivume mwangagamwe rababashe babuze amazina yabo muri cyagitabo bavuga ati mwabitwa abakozi bawe tinimumva imbere nabivume nanjyamwe birababaje kuzamu umuriro tinimumva imbere we ati nimumva imbere nabivume mwanjyamwe Jesus kuzamu umuriro tinimumva imbere we ati nimumva imbere nabivume mwanjyamwe Kalome tanda la sikira kuzamu umuriro aina na makari nimumva imbere we ati nimumva imbere nabivume mwanjyamwe birababaje kuzamu umuriro. Tinimumva imbere we nabivume mwanjyamwe ariko mana we birababaje kamona kotaranganga wo kamona ngandi wo takalina chaka umubabaro kuri bajya mubona mu mirimo
baboneka nk'abizigirwa babuze amazi n'ayabo muri icyo gitabo bavuga ati mwabitwara birababaje kuja mu muriro we. Haleluya! Bwana asifiwe! Era simekariye. Twigeze kutana amahanga. Imana iratubwira ngo hariho ingunzu. Bwana ariko Yesu Kristo mugabo usurangiza iriya mu nda y'ingunzu. Ngoni tutake mato wasua mayizave ngo babure ngo nabavuga butumwa ngo bagwireka ngo baba kuri YouTube ngo bakiriki Yesu azokubwira ngo toka bimbere wangyarya kiriki we tamusita kuzogira ico igitabo gifitwe na Yohana secretary protocole y'imisi ma Stefano ni uzotugaburira tasumizo ba mwijuru ayashi tagikoni cy'abanyabyinshi kizoba mwijuru ayashi tagikoni cya Stefano birizibwa ngo ni protocole y'imitsima ngo tumaze kujya ngo hazabaho defile abisha mutamuko bigitamana mukanezerwa ngo hazaba defile de monde tuzakora defile tumaze kujya ngo kandi umugabo uzaba udusumba ngo ni Yesu Kristo. Bwana sifi wagenda twerekana imbere y'abamarayika ngo bagire ngo ngaho ngofu ngo yofiri abameze ngaho ngofu ngo yofiri abameze ngaho nguwafuye yofiri abameze nka abamarayika bazaririmba bati Yesu we uwafuye yofiri abameze nk'aba naho ingororano z'abagamba z'abanesheje izahabwa itorero wicunguriye abadutazeyo ishunide tandukanye baza twiyegereza ati murakaze neza nk'abavuye mu izina tora imiruka irashize tora umwami twategurijwe Yesu Kristo ngo azafata agatambaro ngo aduhanagura amarira ngo nizuya twabize ngo dukora uyu murimo kandi ngo azoza kuramutsa kubwira ngo pole ndugu ngo umechoka safari ni kwe shida nyingi umepata katika safari pole ndugu. Haleluya. Pole ndugu umechoka safari ni katika msasa pole ndugu. Yesu ndugu azoza umechoka safari ni kweli we shida nyingi mumepata katika safari we pole ndugu we pole ndugu we karibuni tushirikia ngo pole ndugu mzee pole ndugu mzee pole ndugu mzee pole ndugu mzee pole ndugu ariko Yesu kandi ubiwe wenyine ni uzoduhana ngo izohaguruka ku ntebe yayo ngo inejejwe ngo nuko tumaze kugera uzohagurutsa Yesu wowe uzawiyumva mu mutima wawe kuko uzohagurutsa Imana izahaguruka ku ntebe yayo izabinejejwe nuko tumaze kugerayo izafata umwiteri duhanagura amarira n'izuya twabize dukora ngo uyu murimo izatubwira ngo muruhuke bwoko bwaje mwarakoze mwarakoze kandi ngo bonotarango shauna memakarie aina veva pipa kite sime yangarde hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo we kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo we tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva indirimbo y'umwihariko Imana datugayo iza isiririmbira we Tekereze kumva Imana irimo kuririmba tekereze kumva Imana yaturika ririmba we ariko Yesu we koma la situation de koma tauna memakaye hazabaho inzira nyabagenda wa muvyeyi izo zishimo n'ubishamo ugaca mu nzira neza ukayihuruka hari ibyishimo bizobiriya mu ijuru
hari ibyishimo bizuba mu ijuru. Niko yememe mwabantu umuhungu n'umukobwa bari mu kuja gushakana barabaye umugore n'umugabo keira ukasanga karaje gukora ubukwe afite inda y'amezi 4 boko turaja mu ijuru rya nyokoro mese turi mu kuja gukora ibintu bitarore ukaza wemera abashumba bakakurambika ibiganza ufite inda ukaza abashumba ngo bagusezeranye warajyamanye n'umukobwa ukaza mugafuka mahanga ukabibahisha ufite urubanza rukomeye ufite umuvumo ukomeye kandi uzogera no ku rubyaro rwawe. Niko Yesaya yanditse aravuga ngo ubonye isha ngo wewe wafashe umuco uhindura umwijima ngo ufata umwijima ngo uhindura umuco ubonye isha ubonye isha. Sifa kwa Mungu. Ndio. Tuseme amen. Amen. Ubonye isha. Yesu Kristo. Karasi. Iyo nzira ngo izitwa iyo kwera no gukiranuka. Ai. Nangolo makolo mangongongo. Iyo nzira.